الحمد لله رب العالمين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. قال الله تعالى في محكم تنزيله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال أيضا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. Puas din nakasanglit iwan puji pamahatut si Allah mga palanggungan ha agama Islam. In kita niyukatan kaya farduan sin pagpanuntut ilmu. Biya sin ka fardu hasambahayang apabila kita maakil baligh na. Ay bimakna mga palanggungan sa agama Islam intiyap-tiyap fardu bang musiyahinang yang gautaan makalag kau pahadarat sin Tuhan. Demikian bang musya tinggalan na makalag kita pardusahan mga palanggungan ng agama Islam. Rasul sallallahu alaihi wasallam namita talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. In pagpanuntut ilmu humati sin syara' sin Allah subhanahu wa ta'ala fardu takatan wajib takatan mga palanggungan sa agama Islam ay bimakna fardu ain mga palanggungan sa agama Islam. In kita niyo magsambahayang ini ngatun kana amo na bari ini mag-air. Uno yung surut yung sambahayang wajib tayo sa way pangadjion. Wajib ta sa way hatihon mga palanggungan ng agama Islam. Wajib ta ingaton ing karukun-rukunan sin sambahayang mahi supaya matayma sin Allah subhanahu wa ta'ala. In sambahayang sin kita. Misan pasabyan law tay niyat na karna sin Tuhan Rabbul Alamin sumagawa wala isab na kaamo hapangindo sin Jungjungan sallallahu alaihi wasallam. Hati na rin datay maon. Hati na bang mukitaon mga palanggungan ha agama Islam. Wajib in ibadat karna sin Allah Ta'ala. Iwan wajib tanyo tuntutun in tiap-tiap ibadat mga palanggungan ha agama Islam. Hatihon. Beda si maghaji. Oo, mato ko maghaji pa Makkah, pauno.
madto ka pa Madina, madto ka pa Makkah, sumaka wala isab na kaamo, bisan pa kaw naglugto, ha, binin mo anak kasawa mo, binin mo usaha mo, binin mo katan, kakampungan mo, kalasan mo, madto ka naghaji, sumaka wala isab siya na kaamo. Haturan sin paghaji sin Jungjungan sallallahu alaihi wasallam, di isab matayma. Di isab matayma mga palanggungan haa ka Islam. Oo, in kita niyo maghahaji, in kita niyo mag-ibadat sa Allah subhanahu wa ta'ala, in tiyap-tiyap amon ibadat hinangon sin kita niyo, wajib tanyo subay panghajiun biidnillahi azza wa jalla. Wajib mga palanggungan haa ka Islam. Wajib sabat tanyo subay dawhatun. Nabiyaon subhanallah. In ka madrasahan, alhamdulillah, nagpuno na, nahangkabulan, natunga bulan, nag-start na. Uri ni nangunsing kita niyo, wajib kita niyo suway, umuno, dumaat pakaanakan sing kita niyo. Wajib. In ka wajiban kato, tanyo mga palanggungan haakam Islam, dumaat pakaanakan. Di na kita niyo makato pa madrasa. Jadi, bakun sa sabihin maksud na mo sin pagyanon wajib ataw kan maksud si Rasul sallallahu alaihi wasallam wajib suway tuod magbaan-baan katani mano siya manututin mo bukon bihadto hati na bang sa maghaji wajib niya ingaton ning pag-uno in manasikul hajj bang siya mag-usaha wajib niya ingaton inaturan si pag-usaha bang siya mag-uno bang siya mag-umrah wajib niya ingaton ning hukuman si pag-umrah bihat usat to mga palanggungan haa ka Islam bang sa magpuasa wajib niya ingaton inuno in hukuman sin magpuasa damikyan maguno siya mag-asawa ingaton niya in kawajiban niya maun paasawa niya damikyan kawajiban niya maun paasawa niya ibang kinsing kawajiban niya kawajiban sin asawa niya maun kaniya vice versa lang sin bahasa. Amo yating pagbasa o sin Jungjungan sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Biya umumin wajib ka to mga kaanakan taniyo. Bang paamon subhanallah. In pagparuntot sing kaanakan, yan pa naman mugsak pasikahan. Aw kay wanan ulama na may mga palanggungan haakam Islam in pagtarbiya, in paghindo ahanak, hawala pa ko nakaasawa. Hawala pa ko nakaasawa. Ay rabi din ito ragbos. Hating niya lumag kausin babae, amuin mapatot asawahon, ganta misan wala ko rin doon makahindo ahanak mo. Ganta misan way ko rin doon makahindo anak mo. Lumag kausin babae, amo indakon niya, inanak niya, panduan niya, anak niya, pamarayaw, muna pagtuhan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wajib ka to tanihiyat itong mga palanggungan haakam Islam. Muna pakinhawabaran si kita niyo. Damikyan, wajib tayo sumayra ako ng kaanakan taniyo. Wajib mga palanggungan haakam Islam. Hinduan mo sin pagtuhan. Doon man simugsak ng pasikahan, atawakan halawang tiyan pa sa sinina niya, suway mo siya pagparuon sing kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pagpanuntod siya to ilmo katan. Wajib. Paruon mo siya si kalam sin Tuhan, masahan mo siya sa babkar na bata-bata, halawang tiyan sinina niya makarungog na siya mga palanggungan haakam Islam. Ayaw musiking karungan sin bata. Ayaw music, tabi ada kumang katos tabi ya. Doon man sa ipag-uno na, hipagbata na, hakan na siya biyangan mga palanggungan haakam Islam, supaya siya makarungog sin kalam sin Tuhan Rabbul Alamin. Lumasaglasagin bata. Inyari kawajiban katan sin mga kamaasan mga palanggungan haakam Islam. Kawajiban katan. Lumasaglasag na yung bata, subhanallah. Makita ko kabataan, on time biyaon kabataan, makita na kita bata-bata, misan mo rila, misan mo hinduan, di mo hinduan magbayla, maingat sa magbayla. Maingat! Di mo hinduan, ay kung may tabain na nakwiniwala, ini kahinduan ko nagbayla, hina na rin na magbabayla, nakuha na magbabayla. Mga ko ini mayla, magdagbos ako mga has, tabi at ako manyaon.
Sa mahi. Mahi mga palangungan ha mahi yan to. Wala tahinduan sumahawa. Nakita halaw sin TV. Nakita halaw sin TV. Yan, agad tanyo subay uluhan, agad tanyo subay obserbahan mga palangungan ha aga may Islaming kaanakan tanyo. Sabab karna halaw sin TV, makita ang baying kawataan magbayla, makita magputing, makita magsuntok, makita magtakaw, makita kaginisan. Di yaon kayo ngatan, takalimatahan ta mga palangungan ha mo Islam, bangtayaw ni tarbiyaw ni nanakta, di yaon kalimatahan ta subhanallah, mga palangungan ha mo Islam, maadap tiyo-tiyo. Inut-inut, maadap sila anak mo. Inut-inut, mga tayo mangod ha mo Islam, amuyad tubilang tuy nahinang na tarbiya ha mga kaanakan sing kita niyo. Nabilang tarbiya. Nabaya ang kawajiban tato. Mga palangungan ha kami sa katan kita niyo. Intaw maasa kauman. In guruha kauman. In amaah kauman. In inaah kauman. In tawha kauman imbawa in katan. Wajib. Hari na kita niyo makat sabtu ahad. Sabab karna yaon na yung kabisihan kato tanyo mga palangungan ha kami Islam. Wajib in suway duyun tamawon in kaanakan tamawon pamadrasa supaya maka sin pangadatan marayaw, supaya makahati sin pangadatan marayaw. Panganatan yung high school ingkatan sin makawa sin bata marayaw. Bukon mga palangungan ha kami Islam. Bukon ng kahatian sing kabataan alawang sin school marayaw. Especially riyaon. Bukon mga palangungan ha kami Islam. Ba't bang yan marayaw? Rin nasanda ako na magbayla. Ahon tayo mastal. Dahon niya yung puper niya mag-uno yung pupers na magbayla. Dahon niya magbayla mga palangungan ha kami Islam. Ahon time ng karuhan sin bata bukon maraya alaw sin school dahil nasabi at tuing kita niyo kamaasan wajib kita niyo suway mag-observe dahil nalawang bahay maun pakuha hakaanakan sin kita niyo biidnillahi azza wa jal. Wajib ta niyo suway patubuan inanaktan niyo sin pag-uno sin pag-iman ibang pagmamuga ka Allah subhanahu wa ta'ala. Nakuno yan to. Kuno yat tumaon tayo maas, di siya may ngat timindo ako na anak niya, di siya may ngat mag-uno. Mag-alip bata, masalam, sa upama. Di siya may ngat magbasa Quran. Ang pawajib niya, suway mo mahina nga kaanakan mo, suway mo sila mapinturo, atawakan mapaingat sin bihat to. Nari ikaw maingat, unin hinangon mo, dahon mo, duyon mo, matu pa madrasa. Aon ka man ang madrasa, suway mo tauran in tiap-tiap siyula ka na kauman, suway siya tumaod, supaya in kaanakan lumayaw. Supaya lumayaw. Mga palangungan ha ka Islam. Wajib yan sin sambat, wajib kan yung patubuan, inanaktan yung simpag maruka fa Allah subhanahu wa ta'ala. Wajib tan yung sumay patubuan yung magsambayang, wajib apabila may nang naakil balik. Wajib tan yung patubuan sumay magbisara hunal, bukon puting. Wajib sa tanyo patubuan inalaktan si pangadatan marayaw at hinduan si pangadatan marayaw mga palangungan ha ka Islam haunot nito kaingatan doon na madrasa doon na paghindo agama doon na paghati sin agama ha madrasa basin kauman nini aw madrasa so pama atawa aw kaguruhan aw maghindo ayaw ka mo simingod, ayaw kita simingod basin kauman kay wanan subhanallah. Mau kau kaguruan, mau kau pagmadrasa. Dari ning kaingat mga palanggungan ha akam Islam. In pagmawa fa Allah subhanahu wa ta'ala aw tururan niya. Atawakan aw puunan, aw parsabaman. Uning parsabaman ng suntuhan Rabbul Alamin. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Farmasin Allah subhanahu wa ta'ala bunaltud in mga nagmaro kapatuhan amo in mga tao takapanghati biya din ni kahali ta si magriba bang sa pamarita kay nga taninukuman sa riba sa pama magriba pita kay nga taninukuman sa riba atawa kanina turan sa riba
Yari wajib mga palanggungan ha agama Islam, ingaton sin mga tiap-tiap nag-uusaha. Katan sila, suway iningat, supaya sila ri makaubog maon pauno kapag iyanon riba. Bang muri kay nga tanin hukuman si riba, iman sin aturan si riba, biya din ni kahalli mo, amuyatin pag iyanon sin Tuhan Rabbul Alamin, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Bunal tuudin nagmamamuka patuhan, amoy mga ipon niya ang panghati. Biya din ni kapag kunuta. Biya din ni kapag puasa ta. Di ta kayo nga tanin hukuman sin puasa, atawa kaning kalabbian sin puasa ikarayaw kato. Atawa kaning go sin hinang sin mano siya di magpuasa sa upama. Amo yan mga palanggungan ha agama Islam. Nalaw si Allah subhanahu wa ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Isilang katun sin Allah subhanahu wa ta'ala, masuok maun patuhan Rabbul Alamin, amuin mga sila amanu, bunalin pagmabuka, iwan inda siyo, iwan sin mga sila amuin na nununtut ilmo. In Bara ibn Rabah, bang mo kitaon in Bara, mga palanggungan ha agama Islam, aturon mo siya physical niya, way poos, way tao maitum madto, dahil nakabisin niya, dahil nakaba siya. Tao maitum, way ron arta, way ron kampong doon na Makkah, amo yato. Way, hamukadlaw in Sulaiman, mga palanggungan ha agama Islam ibn Marwan, nagadji pauno pa Baitullahil Haram. Doon man ubos niya nagtawaf, nangasubo na. Hisiw ta'law na inmano siya labi in panday niya rendi hakauman atungod sin sara sin Tuhan. Alim. Tiudloan siya mga palanggungan laong agama Islam, laong nila Bara ibn Rabah. Laong sin Sulaiman, dahan niya kulong na matukan Bara. Doon man mga palanggungan ha agama Islam, pagkita niya, subhanallah, wayron, malingkat pa yung mga pamadyo-madyo sing kita niyo yari. Kaunuhan kita niyo, bang mo kita on taway post. Iyan siya sin Sulaiman. Amo in nakapagmilik sin 1/3 sin dunya mga palanggungan ha agama Islam. Malik, Amirul Mu'minin at that time. Iyan siya. Unuhangkan. Mahikaw yang kacintao katan. Unuhangkan mahikaw nakatingka. Hakata manusia. Laong simbara mga palanggungan ha agama Islam. Nakatingka ko laong niya hasabab sin sara sin Tuhan. Hati niya labi inuno ko, iningat ko inuno, kahatihan ko rin kanila. Ini karwa, istighna'u an amwalin nas. Amo inuno, di ako magwat-wat sin arta sin tao di. Na Rasul sallallahu alaihi wasallam na may mga palanggungan ha agama Islam, ayaw mo laong niya po nga inarta sin tao, lasahon ko sin tao. Ayaw ko mag-apas sin dunya, lasahon ko sin Allah Ta'ala. Iban ayaw ko magpuhong sin arta sin tao, law sin Rasul, lasahon ko sin manusia. Duara law ya Amirul Mu'minin, amura in ilmo, iban sin yadto. Amo yadto law na imparta baban sin uno, sin nakasayang babawakwa katan. Amuyatin pagyanon sin Allah Ta'ala mga palanggungan ha agama Islam. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ang katun sin Allah Subhanahu wa Ta'ala imanu siya yan. Hasawab sin ilmo una sin panghati niya. Bangsa pa maghinang building. Bang maghinang building mga palanggungan ha agama Islam. Misan pa yan mataod naghinang building. Iyan, inuno,
in nganan amura engineer mayta siya makaingat singkatan tibuusan sin para kala yato. Siya makaingat singkatan tibuusan para kala yato mga palanggungan ha agama Islam. Bukod ni nganan sinisiyusin sabab mayta siya takapanghati. Bang sa upama halom singkaw mantan yung hambuk ng doktor. Bang kita yung masakit ingkatan da kanon tanyo amurin doktor amurin takapanghati yato mga palanggungan ha agama Islam. Bihad tuwing pag-angkat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wayroon na sa lagbo-lagbo mga palanggungan ha agama Islam sa halga-halga. Dahil hindi nabarosin dunya amo na in ilmu. In mga kanabihan, mga palanggungan ha agama Islam, wayroon nag-uno, wayroon nagwaris, wayroon nagdihil kawaris, warasa, but malingkan indihil nila amo in ilmu. Isinilan nila mga ulama. Amo yung mga tao at takapanghati. In ikaw, inanak mo, apabila mo papangadjiun biidnillahi azza wa jal. Supportan mo pagpangadji. Nain ang alim, nain ang ulama, in tampat niya, in nakawa niya amo na in warisin kanabihan, wayroon na sa rayaw-rayaw position na hababaw sin dunya. Iman na hadaratsun Allah Ta'ala, amo na in pagpangadji, mga palanggungan ha agama Islam. Amo na in pagpangadji. In tanda niya inuno, in malaikat, umuno. In malaikat mga palanggungan ha agama Islam, ibaba nila in pikpik nila sabab karna sin mano siya amoy manuntut ilmu. Hakan na kita nyo katan insyaallah subhanahu wa ta'ala magpulong tabang kita nyo kauman. Magpalan nyo sin agama. Sabab laong sin uno, laong sin Imam al-Basri. Laula al-ilma lasaran nasu kalbahaim. Bangsa jalaw niya sabab sinbukun, bangsa jalaw niya wala na hinang sabab in ilmu, inmano siya mabiya na binatang. Mabiya na binatang mga palanggungan ha agama Islam tabi ada kumang atos tabiya. Sabab pinalagay nga tanong nilang na marayaw katawakan mangi. Himinang na siya unurin na wanapso niya. Kita rin binatang tabi ada kumang katus tabi mga palanggungan ha agama Islam subhanallah. Unurin kaunon unurin katan oyrun sa pagtali. Naimano siya aon tayo bang oyrun panghati niya. Hatungod sin syara sin Allah subhanahu wa ta'ala mabiya siya sing binatang mga palanggungan ha agama Islam sabab pakain siya ruhulan niya hawa nafsu niya on arta niya pakain uno-uno yung kabayaan niya hinangon niya sabab mayta wayroon sabab makaagpang kanya sin hinang mangiway in makaagpang hinang mangi amurain ilmu mga palanggungan ha agama Islam amurain ilmu in makaagpangay ng mangi na rin na sa mabiyad to biidnillahi azza wa jal in kaanakan singkitan nyo hasupaya rito mo in dunya halawom sin pangatayan hikauntan nyo in anaktan nyo maon papagpangadjian hikauntan nyo maon in anaktan nyo amo in makarungog sa misanda kuman sabto ahad sin pagmabuwa sin hadis sin jungjungan sallallahu alaihi wasallam makarungog sa sin adlaw kana makarungog siya adlaw hisab amo in paghisab makarungog siya mapatayra susungon mo ida siya pahadarat sin Allah Ta'ala makarungog siya madrasa susungon aon da pagbista rin dito adlaw kana susungon makaon da surga asuran si manong siya tiap manong siya magmabuka patwa Rabbul Alamin wajib ito katan subay tanyura ako ning kaanakan tanyo biidnillahi azza wa jal papangadjion mga kamaasan namo katay manghuran nakatingkay kaanakan tanyo mahinang kaanakan tanyo tao marayaw bang aon ilmu halom si pangatayan niya aon pagmamo halom pangatayan niya biidnillahi azza wa jal amo yadto inuno magsama sibo kita nyo katahan dumuy pagkaanakan sin kita nyo ayaw mabiyasin kay manan subhanallah nalaw ni ututuhan di nalaw na makapangadji mga anak ko mayta yakaw inaon atawakan yakaw antik busy na tudlong na malaol na tuod inanak pa uno high school dayon sin uno dayon sin isnin pajumaat may naat pa kami maguno
Subo pa kami magbati maghinang pagkaon nila, baon nila. Sa unong pa school na sila. Bisan lisag pito pa inuno in class at tawakan niya 7:30 in class. Wayroon pa lisag unong dahon na pa school. Subhanallah. Amo yan tintuyo sing kamaasan tanyin. Magpa-school agka-anakan. Tuyo nila magpa-school. Di na suwan sa umuno. Di na magbati, di na matuog, puasuri na. Pag-uwi siya ito magsambahayang, tumugpa magtuy mag-uno, mag-adyan pag-iinuman ng mga kaanakan, may malita school. Bang mo kita o ninukuman sin pag-school, iban sinuno, iban sin pagpangadji akama, in pagpangadji akama, fardu ain. In pagpangadji school, pangadji dunya, fardu kifaya. May ka fardu kifaya, matawag nin doktor. Mawajib sadya siya raw yung pa-doktor na kauman. Matawag nin doktor. Matawag nin engineer. Matawag nin mastal. Kataan ginis-ginis na. Di ko nakangana rin naman yung mga course, si mga katay manguran yan. Amo yato, bukon na sa fardu ay mga palanggungan haakama Islam. Fardu kifaya inukuman niya. In fardu kifaya apabila aun na timindong hambuok, mauno na, mapapas na ini kawajiban sing katanyad to. So mga wa in fardu ain, tiyap-tiyap siyunakan, sinmano siya, suway mga suway himinang, biasin sa pantun sa bahayang mga palanggungan haakama Islam, inukuman niya fardu ain. Di ko makayan mo sa bahayang inako. Naramig yan yung pagpanuntut ilmo, di ko makayan, katuna ko panuntut ilmo, baybihin ako long niya. Di ko makayan, biat ito mga palanggungan haakama Islam, fardu ain katan. Hati niya, intiyap-tiyap, siyulakan na yung katutan niyo uno. Kaya wajiban. Law tayo ta na mapalabihon, yung pagpangadji, maun pa school. Papagsibuon ta na. Papagsibuon ta na. Bangin kita po asubo sa mag-time class sa school. Po asubo rin na matuog, maghinang pagkaon. Hinangunta na bihad to aunta. Anak ta. Hinangunta na bihad to mga palanggungan haakama Islam. Sa rabing engineer, tabi ada ko mga katos tabiya. Inuno-uno na course. Uno-uno na hinang. Bangyan wala liyang runway roon-doon ka buwa katuhan. Na maglum mo inhinang. Sabab mahi. Wayrong kabuka na pa Allah subhanahu wa ta'ala, misan pa manglupang, atawa uno-uno na katan, misan pa rin mag-duty ha uno niya, hainang niya, wayra kabukaan niya, laong na rin ako sinasubuhon, di na ako kakitaan sinakura ako. Sabab mahita, wayroon kabuka pa Allah ta'ala, tawakan paadlaw ka na kanaway. Sa bangin anak mo mga palanggungan haakama Islam, hinang mo yung kawajiban mo, iban pahinang mo kanang kawajiban niya, amoy magpanuntut ilmo, na hinang tao marayaw, doon mahan, timo mo yung pagmabukanom sin pangatayan niya, na hinang sa doktor, na hinang sa engineer mga palanggungan haakama Islam, sa rayaw-rayaw na doktor, iban sa rayaw-rayaw na engineer, yaon yung pagmabuka pa Allah Ta'ala. Rayaw-rayaw. Kung kita nyo rumayaw katan, apabila ang panghati hasyara. Apabila kita nyo himinang sing kawajiban tanyo biidnillahi azza wa jal, murah-murahan mga kamaasan na mo katay manghuran, insyaallah subhanahu wa ta'ala, mangman kita nyo makapaguno, makapagtukot-yoko, hihatungod sing pagpangadji biidnillahi azza wa jal, supaya rumayaw ing kaanakan taniyo, bangyan dumayaw ing kaanakan sing kita nyo, sumanyang kita nyo katan biidnillahi azza wa jal. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فيا فوز المستغفرين استغفر الله. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا مصطفى صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. آمين يا رب العالمين.
Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma rzuqna 'ilman nafi'a. Allahumma rzuqna 'ilman nafi'a. Allahumma rzuqna 'ilman nafi'a. Allahumma rzuqna qalban khashi'a ya Allah ya rabbal alamin. اللهم ارحمنا فإنك بنا رحيم ولا تؤاخذنا فإنك علينا قدير. اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم. صلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.